ajuda? Ajak orang berkursus dari Soforese. Antes de me haber haber mana de nada. Cursos de bema que oferece e o departamento há maquinista, computador Office Administration, computador Banking Finance, computador Science Engineering, no computador Business Administration. Mana hakara distribution bem? Ajak mana akan di Departemen Computer Office Administration. Dia computer Office Administration kita estuda e a parte da parte dua. Vanessa estuda matéria geral, como matéria específica. Matéria geral, Vanessa, computador, língua portuguesa, língua inglesa, entrepreneurship, nomos matéria finanças. Kita informasi dari ajak mana sama